uJesu Kristu inkosi. Angisho ukuqala ukuthi ngoba kunene sibongisani ligama ngimake Barbara ngisuka eSwatini. Amen. Manje sekwajwayeleka ukuthi uJesu Kristu uyinkosi noma ngabe vele kufanele ukuthi nje usho ukuthi Jesu Kristu uyinkosi. Kepha nje sekujwayeleke le language lesiva every day nasilalela inkonzo kaBaba silalele namake. Amen. Ngisukuma-ke nami nekubonga kakhulu uNkulunkulu kubo bonke noma sengeke ngathi ngalokuthi ngiqalaphi nalokumbonga, kodwa nje ngibonga kakhulu ukuthi ekugcineni nami angakabuyi uNkulunkulu angithole nami ngikhona ebandleni lakhe. Amen. Ngoba nami ngisesontweni ngingumzalwane, kepha ngingathi mina ngeke ngisho ukuthi bengingakibona ukuthi ngisoni, ngoba kufika lelanga leli nje lokuthi ngithole sisi lebe sifunza naye nje sisebantwana uhlangana nami nje siyakhambela edolobheni, kanti mina sengicalela ukubhideka la ngcondweni yami ukuthi lesontweni ngiyelani, angihlali ngani ngingayi njengalala bangayi, ngoba lala bangayi ngathi ba-enjoya kakhulu nami ngibeleleya lesontweni. Lesontweni ngikhaza sengibophekile. Ngiyakhumbula njengale kuyelanga ngilalele leli nkonzo kaBaba athi babe ungumzalwane kodwa uyakhona ukuthi amanga ubike esontweni ukuthi ubambekile kodwa awukabambeki. Manje ngathi kuwa-ke nami ukuthi nami bese kubika lokuneni angithi ngibheke kuphi kanjani kanye angisakhoni nokuya lesontweni sengikhanza ngilahlekile ngenza ngayitono. Manje nami lesontweni kufanele ngenze umsebenzi kaNkulunkulu, kepha ngiyakubona ukuthi ngisoni. Ngiyafuna lokuphuma angisathi ngawuphuma kanjani. Leli bandla nangigucuka nje ngitshela leli bandla ukuthi ngisoni litase selithini nami nje utangimangalisa kwamina ukuthi sengikhulumani manje kanye ngibambamba vele ngisoni. uNkulunkulu wangilela umusa ngameyi kulo mnyaka ngihlangana nasisi-ke lesasifunza naye nje sesikhulile njalo sesigugile sesibogogo sesiyavuselana nje awuyesisi sekhona njani uyakubala-ke konke uyakubala konke so usuke-ke uthinta le phathi lemiyo kunjani ekukholweni usakholwa yini ngoba lela sisebantwana sasikholwa ngididile kancane ukuthi sengilaphendula ngithini ngisakodwa nje ngiyakholwa bese uyangicocela-ke angicocele negruphu yasekhaya lezwi ngithi mina angiyathi le gruphu angake nje sengive asi-ke nakonje itangisita ngisenengabi itangisita ngani ngoba sengibophile nakangaka itangisita ngane sisi angichazeleke bese sokuthatha imininingwane yami yonke ngathi utangifaka kule gruphu ngameyile kuze kuyocala ngazi kucala June ngize ngikhohlwe bese sengizile Olivia naye wadlala ngami kanile bakazotangifaka kule angisabuyi bese kuthi-ke ngamhla ka-27 June bazalwane bese ngiyayithola le message ngethamuka ekhaya lezwi njengalokhu angitshelile ngiyayithola le message ngiyafaka ukuthi ngiyemukeleke ekhaya lezwi bese uyangichazela-ke yonke-ke imininingwane lebazalwane nje yephila khona konke ngizabade ama-emoji nje ngathi becaleni ngangingade-ke nalama-emoji ukuthi yini ngathi nje sengivile ukuthi wama-emoji angiboya kwasathane ngavele nje ngathi kutshela ngathi angiphindi nje ngisebenzise leyo nto leyo ngoba bengingakwazi negama labo ukuthi kuyini. Then-ke le ngaphe-seke ngiyakuthola-ke konke lokusuka lekhaya lezwi-ke kwenda-ke impilo yami yaba nekushintsha lokukhulu bazalwane nangiyivinzaba yekubhala phansi itono angizange ngibe-hesitate ngoba nasisi lolo wangifaka lakhaya lezwi ngayihlala khashane ukuthi ukumbona angizange nje ngibe ngidideka ukuthi kukhulunyani la bhala tono kanjani. uNkulunkulu nje wangisida nga-understanda nje kusukela lapho bazalwane ngacala lapho ngabhala tono tami nami lele ngingadi nalokuthi le tono kanti ingaka lele nginato letinye ngiyatati letinye angisatati kepha uNkulunkulu ngiyayithembeka kwakhe wangikhumbuta nje nanyalo nje usamkhumbuta uNkulunkulu. Last week nje ngikhumbute esikhaftini salomnye gogo lengasela gogo aphume umntwana uthi akawulandzela ikhaftini lakhe kaThaphawe ufike umntwana-ke uthi-ke kimi yemake ngicela ungilayishele ngathi ikhaftini lagogo uyobibele ekhaya ufike ngithi ngiphe sinye ikhaftini letingaka manje-ke umntwana-ke ukhonjiswa ngumuntu omzala athatha esikhaftini umntwana ngihambe sakuthi nje kulamalanga nje kule mviki uyamkhumbuta gogo leso sikhaftini lesa safika njani la hawu ngamangala kakhulu phela ngithi hayi
ngoba gogo ngivele ngiyamati uhlala lapha ngasithatha ngihambe ngiyotholisa gogo ukuthi gogo ngasithathe emntwaneni ngacela kumntwana kanti ngikhatapho ngikhafitho ukuthi ngibela mina kulo mntwana ngisuka ukuthi bazalwane ngiyambonga kakhulu ngoba indzaba yebhalatonto ingisite kakhulu yakhulu impilo yami yangenta ngabona phambili ngabona emuva ngabona emaceleni tonke imifundo lengithola ekhaya lezwi namhla tiyayikhanyisa kakhulu impilo yami nekubona nje bantu ukuthi emhlabeni bahamba ndunu before God bantu nje nasemasontweni bandunu sekulula nje ungibona umuntu isilo umuntu lona uze uvele ihlazo libala kuwe ukuthi lo muntu uhamba nduna sekuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa nami ukuthi emhlabeni angakabuyi kanza ibandla lakhe nami ngilivele iqiniso belingaka leqiniso sonke isikhathi nangiliva alingishiyi ikahle alingishiyi nje ngihamba dedeni endleleni kodwa lingishiya ngiphakamisa inyawo tami ngithi kumisa lenzaba nje ukuthi uhamba njani la phambi kwaNkulunkulu lesifundo nje salamalanga ukuthi letinyathelo takho nakatibuka nguNkulunkulu tiqiniso yini tikahle yini tiyamvumela uNkulunkulu ukuthi angahamba nawe namuhla isungela ngeke kubonga kakhulu bazalwane ngiyajabula nami ukuba kumhlangano kanjena ezinsuka nje kusele ekhaya sokuhamba ngiyathandaza ukuthi Inkosi isite nje sengifikile lana gogo Pauline ngisoshayelana naye sengiyamtshela sengathi ngoba ukuthi hayi funa ke makubhile egama la sesihlangana nalomnye naye lotana ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi amen.